Yebe phela nami ngikhathi ngifika nje lana bengisolo ngakhona yabona angifuni icala emange wena kanti bese sonda njani emsebentini ifikile ke lo boyfriend lomunye phela lona lo mngane boyfriend yakho ufike uyangithatha ke lana uyasho ukuthi cela ngiphindele i-outfit le angiyiphinza ke le outfit angithathe ke umfana anginikise khona lapha just athina ufuna kulingasinekha ngako ngitomthatha vele shema ngidamthatha ngiyahamba mina straight angiboni vele ngihlalele lana straight angiva phela Nkosi. Niwenza ungena kuthi ngiyabona bonini ungena kuthi yangiva mina ngifuna ukubona Ngomngana olokhuluma ngayo ngibani? ngomngana ungena kuwena Uzokuthina usingena kuphi la Nkosi kanti uhleleni la kimi nangabe usudaphisa ukukhulumisana nabafana kanje. Ukhulume nabangani bakho nisethe line lebafana. ulele nasiswami uyangiva Mosi ulele nasiswami ngaphandle kwalokho kuningi ngicilatu yangiva Mosi mina ngidecide ukuthi ngithule ngingakhulumi ngisuka ku wena lokho la Nkosi lokuhlanisa ama line nemajita lamanje akusiba line lana i relationship le serious angiboni mina lelifunce ngalesibhizi ngana usoyithuka manje lapho ufuna lesimbi serious nango sosukungani ke la kimi uhleleni la kimi ngisukile mina le la khona ngathi okhuluma ngala ngisukile ulala uyangiva Mosi utolala noma ngabe ngikuphi mina ngihamba ngelana noma ngangikuphi yangiva Mosi akusimba ukuthi ngizokube netingane etingana kulaleni la Nkosi ngeke phambili ngipheke kumele lembe yakhosta phela wena revenge ngalenza bale le yale ngayicolisela ngakutshana khona inkinga uyathi ubulawa yini nanti manje ubulawa ukuthi na wendeke liphuthu ucabanga ukuthi mina ngiyapulaka ngi 2 hours ukuthi after 2 hours sengixolile sengi-right akusebenzi kanjalo manje indlela wena trust am back uzama ngayo yonke indlela ngokuthi sibe right hayi ukuthi ngikulo ngifuna ukuna phandle ukucolisela ngozongitshela koze ngicolisile phela kuqolisa kuphela nokukhuluma kusho vele kufuna ukuthi unama sacrifices lafanani uhlezi ukhona uleceleni kwami wena tonke tinto straight nangabe ngifuna phuma out ngikho out ngaleso sikhathi ngifuna kangaso yangiva Mosi phela ungitselela ngidisrespectile angabe sisobeyana nofuna into etende according ngale ndlela ufuna ngayo wena ucaba ukuthi mina ngilwashi utavela ungiplaka na ukhokha ibattery nyema no ngeke phela ngihila ngale sikhathi ufuna ngaso wena uthi ngimi la Nkosi ngizofuna ukukhipha out ngizongixolela uthi ubona ukuthi unda njani noma ungawangikhiphi nje because ngiva ngathi sekulate seniwe ukuhamba ngepublic amufela ama private lapho ngoba yangathi la Nkosi usangina private mina ngithi futhi nale usibangela umsindo ehlisa umsindo shama ngifone ngicall mina Ncesi shem yes Charlie Ncesi Charlie wahlelona Ncesi shem ngilomnye malume lana lo heshala manje uyacomplaina lokuthi wayile ngikhulume nefoni lana so uyangikhuba nje uthi ngokuthi na